Ndumiwe. Loi. Habari yako? Huyu ni nani amelala hapo? Karibu kwanza. Karibu nini? Niambie nani huyu amelala hapa, ni nani? Sorry. So ni rafiki yangu. Rafiki yako analala amevua t-shirt yupo kifua. Kaka. Loi. Sikuelewi. Hakuna kingine brother. Sikuelewi Loi. Wewe nani? Sorry brother. Rafiki yangu tu. Rafiki yako anakuja analala hapa. Loi. Pause cut. Bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo ndinga anye aho twashoboye kugendera umugwi usanzwe ukina amafilme kuri no munsi twe twagiye muri conference the prince out bariko barashira ahabona umugwi wabo nibikorwa basanzwe bakora rero no munsi ndaronse abakinyi bamwe mu basanzwe bakina muri iyo filme ni sawa sister sawa murakomeye meze bien akazina kawe ni good Loi nawe sanzwe uri umukinyi wa filme cyane. So turi kumwe n'umukinyi twa Loi ariko rero ndi kumwe n'uwundi ni mutanzania avuge Giswahili muze kumwihanganira kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Bro vipi? Safi. Uko poa? Uko poa kabisa. Nana umependeza sana. Nashukuru. Burundi yetu naiona aje? Burundi ni nzuri lakini acha niwarekebishe hapo. Watu wengi wanasema mimi ni Mtanzania. Baba ni Mrundi. Baba ni Mrundi. Tanzania. So ni Mrundi mimi. Kwa hiyo uliko Maria Tanzania ama uliko Maria Burundi? Nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania lakini Burundi is my country. Burundi is your country. Yeah, my father country, so is my country. Sasa umeweza aje kufika hapa kujiunga pamoja na wao wachezaji wenye wanacheza filamu hapa Burundi? Umewajua aje? Wewe kujuana nao biliendekaje? Unajua stars siku zote anajulikana. Hawa ni mastaa na ni mastaa wakubwa ambao wanakuja kuwa wakubwa mbele zaidi. So nilipofika sehemu niliyofikia ni watu ambao wanajulikana na nikaona wamenivutia na nikaona ni vyema niungane nao ili tuweze kusogeza Burundi mbele. So uratubariye yuko usanzwe uri Murundi ndibaza n'ikirundi gike uracumva. Ama wewe hagati yaba bakina amafilme muriko mukorana gute? Munatumikana aje? Wewe ni actor ama kuna nipo actor na tutaact movie nyingi sana ambazo huko mbele zitakuwa ni movie kubwa ambazo zitapindua meza. Tumekuja kupindua meza Burundi. Mlikuja kupindua meza Burundi. So sister, mwebwe musanzwe muri abarundi kazi. Yego. Muriko murakorana n'umuntu avuga Igiswahili biraborohera cyane mu gukina film. So biratworohera cyane kandi biranatugehera kubera ko tuba twishimye cyane kubera ko tuvuga ati tuko turakorana. Okay, film ya rero yose tuzokinana bibaye n'ikirimo avuga ndibaza ko ari hose igihugu cyeco cyose kizoshikirwa na message tuzotwo turabaha. Bazoshikira message muri ko muratanga ariko je shobora kwibaza mu bantu bose nabonye ngahanye muri conference de prince umuntu ariko aragira umuntu imezimika cameraman shika mu bantu nabonye mugumana cyane n'uyu mutipe ngaha woshobora kutubarira ibanga riri hagati yanyu babiri? So igituma uyunye twagumanye cyane ni musaza wanje musaza cyane. True? Yeah. Mwana ko dusa tucheze yakire hapa. Angalia sura zetu hatufanani. Angalia sema ukweli hatufanani. Mtanichanganya. Unajua nini? Kuna watu wanasema hivi, watu wenye wako mu mapenzi wanafanana. No, sio mpenzi wangu, ni mdogo wangu. Mdogo wako? Yeah. Sasa birakorohera uri kurakina filme ubona grand frère wawe muri ko murakina na filme. Swati bashobora kubaha scene zitandukanye akaba umugabo wiwawe kandi muravukana. Wewe nk'umukinyi uvyitwaramwo gute? Mu bisanzwe tugeze ku kazi n'akazi. Cyane akazi n'akazi mu gihe tuba twinjiye mu gukina filme
gishiki na gisaza ni ku ruhande tubandanya gisaza ari ku ruhande true cyane hari sene yo kogara muri douche mnaenda bafuni na nimeelewa kama ni kazi unajua msanii anafanya kazi sehemu yoyote na anafanya kazi na mtu yoyote. Inaweza ukaambiwa ufanye kazi na mama yako mzazi. Utafanya kazi kwa sababu ni kazi na pale mpo kazini. Na pale umshiki kama mama, unamshika kama mfanyakazi mwenzio. So ili ufanye kitu kikubwa inatakiwa uwe serious na kile kitu ambacho umejiandaa. Jinsi ulivyojiandaa na ndivyo jinsi utakavyosimama. Kwa hiyo sio kazi ngumu sana kwa msanii. Ariko hari abantu benshi cyane bakunze gutanga ama commentaire. Swatse yo babonye nk'isene umuntu ari mu cumba akavuga ati yani eti bari bifanya. Yani njo commentaire za watu tunajua bacha bavyakira gute bari bivuze ko abakinyi ba filme bazimya kamera mu cumba hama bakabandanya ibindi bintu ariya. Mwe muramuvyakira gute? So hage bakunda kuvuga ati inda imenya uwayirayeko. Inda imenya uwayirayeko. Shatse gusigura nshatse kukubwira ati umuntu amenya ikintu ari uko akirimo utari mu kintu ushobora kukimenya kandi nawe bivanye n'akazi uri kurakora ntushobora gufatira ku marangamutima y'abantu wowe ukora akazi ko n'uba wiyizi hama buke bazotinda bakutahura bakumenya ko twese nivyo twibaza ivyo uri kuribaza mbadije ko twabwa turi n'ibyo bintu bakoze ariko bazimije kamera ariko uko twagiye turigigwa imbere tubimenya twasanze ahubwo ari ibintu basa film iraryoshe cyane itare gose ariko ayo majambo nyene urakunze kuyumva nkawe nk'umukinyi niho rucika intege ugacika intege ukavuga ibi bintu baguma bamvuga ejo canke ijya ejo nzobura umugabo bivanye niki na filme nakoze nibara biguca intege ahubwo rero babivuze banyongera inkomezi cyane kura ko mvuga ati uko nyene umvuze kubera wambonye iyo utambura ntiwamvuga ntibyakunda umustare no kumuvuga umustare no ora kujya umuhungu n'agasho bijana umustare n'uruvugo rero birajana bakobwa afu tagaba bakobwa nta makosa dufise ariko rero uno musi rero mini rikutana na wa actor uri umukinyi wa film cyane na uko mchezaji sana hapa natani wapatie action haina shida natani wapatie action haina shida idea yangu iko hivi idea yangu iko hivi brother na sister brother na sister mimi ni director okay unatoka kukazi unakutana na mdogo wako analala na mwanaume nani barazani analala sasa uko blaze utaakti yae wewe utaakti aje action wait kuna swali so usubiramo kandi ukuntu bimeze uyu ni mukuru wawe murabana mu nzu avuye ku kazi agusanze wuryamye n'umuhungu muri saro swati uwo muhungu nituzi ko ari umusheri wawe nituzi ko ari umunyeshure mwigana mwa mwarushe navyo tuzi mugabo mukuru wawe arakubonye uza kumusigurira gute utamtafsiria aje mkuu wako kama ni mwanafunzi mkubwa wako kwanza atachukulia aje action okay amelala si ndio okay naingia bila kunoka si kwenu Loi Loi Yes. Habari yako? Huyu ni nani amelala hapo? Karibu kwanza. Karibu nini? Niambie nani huyu amelala hapa ni nani? Sorry. So ni rafiki yangu. Rafiki yako analala amevua t-shirt yupo kifua. Kaka. Loi. Sikuelewi. Hakuna kingine brother. Sikuelewi Loi. Wewe nani? Sorry bro. Rafiki yangu tu. Rafiki yako anakuja analala hapa.
Loi. Postcard. So bakoze banyinshi media vraiment je nahuye n'abakinyi. Vraiment mnanikubarisha. Murazi gukina vraiment. Ikintu nagomba ndabarire gusa courage. Okay. Thanks. Courage yani mtie bidii sana. Juu mnaona hii Burundi watu hawako nafuatilia sana filamu za Burundi. Yani wanapenda kufuatilia vya nje, hawapendi vya kwetu. Sasa hicho kitu naweza kusema watu wanafuatilia vya wengine vya kwetu hawapendi. Kama nyie mlikuja kuoneshana utofauti, yani kupindua meza, mlikuja na nani gani? Ya sisi tumesema tumekuja kupindua meza kwa sababu mwanzo ilikuwa sio kwamba ilikuwa hamna maekta Burundi, bali ilikuwa watu kujituma kulingana na kipato ilikuwa ni ngumu sana. Lakini kwa sasa tunafanya bidii juu chini ili na sisi tufikie mbali kama walivyofikia wa Tanzania, wa Nigeria, na tunataka tuje kuchukua tuzo ya dunia na tuitambulishe Burundi kwamba ni nchi yenye amani na ni nchi yenye upendo. Kuliko jinsi inavyotangazwa nje, basi watu waione Burundi na ukweli wa Burundi. Asante sana. Sister ngaka jambo ka nyuma ushobora kutubarira kuvyerekeranye ni filme mugomba mushire itariki 25 mushira habona akajambo wivuga ko nabantu bahamagarira gute kuyikurikirana? So iyo filme Ikinyoma ni filme iryoshe cyane, ni filme yigisha, ni filme nyene na uzoira ukavuga tego rero tunashaka kubwira abantu zizabo yikurikirana cyane kana cyane kudufasha. Support yanyu turayikeneye, ibikorwa byanyu tubikeneye twibisanga The Hero in Faith Entertainment. Ego wandika uko ukacutubona kandi vraiment abarundi turabakunda cyane, nico gituma tugerageza kubaha ibiryoshe cyane kwa tubakunda cyane. Merci sana. Sorry. Okay, ndababwiye kuja kuraba amafilme yacu. Nta mukobwa nshaka amenyera my brother. No. Kubera? Sinshaka. Nshaka ko amumenyera. None azokwitwarira none. Ushaka ntazonyitwa ko nshaka azotwara onje ndamuhaye. Iyo miraga. Ndo miragani bro. Alivyoamua. Sasa unasikia. Sasa hivi ukipenda paka dadako akuye kukwambia eti upendane na huyu rafiki yake na wewe ndio ulipenda. Pengine anaweza akamuona. Unajua wanawake wanajuana. Unajua mwanamke akimwangalia mwanamke mwenzake anamjua jinsi alivyo. Anaweza akamwangalia akaona amfai kaka yake kabisa. Na inaweza ikaleta shida baadaye. Ina maana sasa na wewe kusema aolewe wewe ndio utamletea mume? Hapana. Unajua kwa nini siwezi nikamletea mume? Sisi wanaume hatujuani. Ni tofauti na wanawake. Lakini wanawake wanyama wakali hao. We. Nyama wakali hao. Basi acha nikushukuru lakini kuambie pia tunashukuru, asanteni sana. Asante sana. Angalieni film Ikinyoma. Ni bonge la move tumelipua. Yani kule mabomu. Kwa hiyo jamani tazameni mule ndani mtaenjoy. Asante sana bro.